Uwo mupfumu witwa Craig Hamilton Parker wo mu Bwongereza bamuhimbye izina rya Nostradamus mushya. Avuga ko ashobora kureba mu nzagihe ndetse ngo we n'umugore we bakora nk'abahuza hagati y'abantu n'imbaraga zitagaragara. Uyu mugabo yahanuye icyorezo cya COVID-19, ahanura gahunda ya Brexit n'itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, kandi byose byarabaye. Uwo mupfumu w'imyaka 69 yatangiye gukorana n'imbaraga zitagaragara akiri mu myaka 20, abyigiye ku bahanga mu birebana n'inyenyeri baba Nadi, no kuvuga Nadi astrologist, ubwo yagiriraga uruzinduko mu Buhinde. Aganira n'ikinyamakuru Metro cyo mu Bwongereza, Craig yatangiye avuga ku matora rusange ari hafi kuba muri icyo gihugu. Avuga ko Rishi Sunak atazongera gutorerwa kuba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu, ahubwo ngo amahirwe menshi afitwe na Suella Braverman uzagaruka mu buyobozi kandi agakemura bimwe mu bibazo Ubwongereza buzahura nabyo muri uyu mwaka. Inzozi Craig Hamilton Parker yateye ku rundi ruhande zamweretse ko amatora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azarangwa n'udushya twinshi muri politike kugeza ku munsi wa nyuma w'amatora, ndetse ngo Donald Trump azatsinda amatora ya 2024 ariko agira ibibazo by'uburwayi nubwo bitazamubuza guhatana. Trump kandi ngo azagira vice perezida w'umwiraburakazi, ndetse ngo mu bakandida kuri uwo mwanya hazaba harimo uwitwa Kuri, hanyuma Joe Biden ngo azakurwa ku butegetsi asohorwe mu biro amatora atararangira, asimburwe na vice perezida Kamala Harris by'igihe gito. Ubuhanuzi bwa Craig Hamilton Parker burimo n'impfu z'abantu bakomeye barimo Perezida Putin n'umushumba wa Kiliziya Gatolika Francis. Craig yaragize ati, ndiyumvamo ko Papa azatabaruka muri 2024 agahita asimburwa kuko neretswe umwotsi w'umweru uzamuka uva i Vatican, kandi ibyo bizaba hagati mu Gushyingo. Muri 2024 kandi uwo ni Craig ukomeza, intambara yo muri Ukraine izakaza umurego, ndetse ndiyumvamo ko Perezida Putin azahatakariza ubuzima, ari nabyo bizarangiza intambara burundu. Craig Hamilton Parker yaneretswe ko umuhanzikazi Taylor Swift azatwita nyuma y'igitaramo cya rutura yise Eras World Tour kizaba muri 2024, kandi ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazaba imitingito ikomeye izibasira igice cy'uburengerazuba, by'umwihariko hakazaba imitingito 2 izaza ikurikirana.